Erneng, agsingsingir jay landlady iti abang. Ay tamot a landlady. Singir a singir. Kunamot lang itarayan mo ti abang di ti balay na. Kat kasapulan na mo't siguro Taday to'y mula ti pangalalaan na iti pagbiag na. Uray ko ba no napintas ti balay na? Saan magta nagalas? Ay di ka man nagkasta-kasta. Pag nanaudam, uyawam. Imbes nga agyaman ka, taadda na laka apagabangan dito. Uray kastoy laang daytoy abalay, nalakamot ti abang. Natibkerkit di daytoy abalay. Tababasit pa ila dagiti anak ta ide, kat dito yun tinagabangan tayo. Ala, in kangarod alaanan ti belt bag ka, taalam ijay ti bayad ti abang. Ay, kaano nga tamot amaadaan ta iti bukod ta abalay. Ay na, di mon arapaapon na tabakay, ta saan ta mo tabak nang? Manumot lat matmat gadan ta iti panaglaklako tangay. Umdas la amay gatang iti lamutin ta. Wan nga road. Ay, kastoy tanga talatan iti agnanayawn. Agab-abang tanga talatan aginggat inggana. Ay kitawan mabalinta awan mat kwartata. Sana balay, adan babalay dagiti duwang anak ta. Wan matkit di uray awan balay ta. Basta adda balay dagiti anak ta. Ay ayabanda tamukit di nga agnauden ijay babalay da. Nga mabainak mo't kadagiti manugang ta. Jak mo't lakayat. Ta saan ta makagunay anay mbag no makikabkabalay ta. Limitadaw ti garaw no kasta. Iso nga no santan ti agabang. Uray ta kabalan ta mo't abayadan ti abang ta ditaw. Pare Erning, papanam. Ay, naggapo aki jay talipapa paray. Nay, sa bali man talugan maun pari patay. Agsusukat mo tilugan maun. Umay ka lumuganan, tay tulog ka na dyan palayaw. Alaman nga ron paray. Sa bali man mo tilugan maun. Na-upgrade mo't manay. Kagangay na paray. Talagang agsuswerte kay ti panag-ahintay mitilutay. Ano man siguro tinilako mo na niya. Medyo pare. Ang mga ang laki di amom abayer. Iti house and lot. Talo ti palpalako na kanya house and lot. Ay, awan matamok abayar paray. Agbiro kay ti bayer, tanda porsyentong no kwa. Ay, nada mabiro ka paray. Kumusta kayong dito nanang, tatang? Bayat lata anak kaw. Nakaumay ka mo, tanak ka. Ayan di asawam ngay, saan mo matakadwa? Nagdiretso iti trabaho na nanang. Agdardaras ngamin. Indagas nakla dito tawan trabaho kita. Iso analagip kayo apasyaran. Adagayam insangput ko amasidaken groceries. Apag isaw, di kam nakapalingkay anak kaw. Daytan ti sidan tayo no madamdama. Kas kay lapimpiman dito Umay kay agnaad ngaminan ijay balay. Ay nasanay. Ta inayaw ta ayaban niyaw no kayat na. Tanusyak, manjak. Dito'y akaw. Manjak mo't Dito'y kamin iti amayaw. Komportable kami mo dito Kan nairwam kami dito Tasipod kakaskasar mi iti amayaw. Dito yun tinagbalayan mi. Ngam kayat mi kumamot nga agnaid kayo iti napintas mo't basit apag naidan Di na kami pakadanagan dito yan akaw. Ayos kami laang iti inayo dito naragsak kami dito anak ko. Ay na, uray siyak manang Nilda. Kanayon kumot nga ayabandanan ng kantatang iji balay. Ta ijayan ti pagnaadandang am di damat kayat. Mabainda siguro kadagiti manugang da, Roda. Un nga ngam kaasi nga rod dagiti dadakkel ta. Agab-abang dalat ta. Lumabalin, jak kayat nga agnanayon ti panagab-abang da, takaasi da. Adda kumamot bukod da balay, uray basit na Un nga rod,
Aywan, kumustan kay apa-aplayan para abroad manang? Naipagnak amin ng apapeles ko. Urayik la ti awag ti agency kanyat. Ne, manang numaka-abroad ka ala anak to Kaya't kumutag abroad. Wen, di ka madanagan natin ko. Sapay ko mga rod ta makapanakon. Naka-abroad ang tikabsat ko lakay. Agaplayak mo ten, takayat kumutimanggad ijabal lasiw taaw. Saan na masapol bakit? Adamat trabaho. Saan tamat nga grigrigat? Magatang tamat latati kayat taakanan. Tinapatag saan tangag bisin. Basta. Kaya't ko ti makitinulong kan kalakay. Isa pa nga asim tapalubusan nak. Uray duwawan upat la atawan. Agawid ak tumot laang apaman ang makaurnungak. Awan pailat anak ta, agabrod kan. Mangbukal tanto nagfurgud akon. Alan, palubusan na kung lakay. Ala, sikat makaamoro da. Basta agan anad ka akanayon iti pagilya na papanam, ha? Naimbag ka pa'y paray. Adan bukod mo abalay. Ay, ino, tanay patakdar ko ti balay ko, pare. Nabayag mo't santo nalpas. Ada kumamot balay may. Makapaapal ka paray. Sikamot, kadno di abroad lagi jayan anak mo. Sikakit di ati makapaapal. Taad anak mo amang tulong ka na kayo. Ay na, saan kami amang namnama ka ng iti anak may? Ta adan bukod da pamilya. Mang tidalay ti saggabasit nga allowance mi Angam ti pamilya da, ti pangruna da. Narigat mo't puwersaan mi ida paray. Sa bagay mo't kadiya. Isuro nakmamayt nga agahintay kasken ka paray. Iso nga rod ako na ngagsapol kay ti bayer, tay bagam kanyak. No makasapol ka, adamat porsyentom. Ti problema nga rod katawan mo't amo kabayar. Ada pa'y dua a house and latalakok. Nalakon jay maysa. Ada pa'y dua ngay palpalako da kanyak. Sige. Ta tumulong at nagbiro kiti bayar paray. Isupay ti porsyentok mo't Gumatang kay ti house and lot, Mari Esperanza. Anya? Si Kaki Dimot. Pangala ako may tigatang ko. Awan to pa'y pagload ko. Day tantulak house in latan. Ay ka silent millionaire kan samad ka daw. Palso day tadamag. No adam mo mabayar, ibagam kanyak, Maray. Apay, kasano nga aglako ka iti house in lot, katawa balay mo nga ilakaw mo. Agab-abang kayo laang mag. Aday palpala ako na kanyak. No adam mo mabayar, ibagam kanya kalya. Adam at porsintaw. Mala, ibagak tulatan no adamaw. Ahente ka magaya man parirneng. Makiaahinti aklang, Maray. Sige, labasan kan. Tadapay papanak. Papanam ngay. Inak agbiraw kiti bayar. Papanam erneng, nakasukat ka mag. Mapan kamay kan ni pari patay itayan tilako na house and lot. Mapan bikitain kan picturean may. Tapno adamat may pakitak kasjay nga agdamag. Kahit di na kun umay tulungan ije palingking aglakaw. Sika pay laeng taglakaw, tanay bisi akpay. Ipamaysak man tagbiro kiti bayar, bareng bumaknangak may. Narigat sa amot ti kasta trabaho. Narigat ti agbirok iti bayar. Nalaka, no ipamaysam. Agbiro kakit di mo't abakay. Agdamag-damag ka kadagiti amaw. Wan ano adda? Dahito gayam ti maysa.
Apay ngayon, alaklaka na ito'y ahawsan lat. Kat daktakkelmat ngam di imun akinita taparay. Bas-basit dahi jay ngam nangin-ngina. Wan ta napintas ti lokasyon na. Saan amalay layos? No kasta, malay-layos na ito'y abalay. Wan, ngam tagtagare. Di mo ibagbagay ti buyer amalay layos na ito'y. Saan alaka na ito'y tawan mayat na manggatang. Nalaingmat ngamin dagiti buyer no kwa. Agda magda kanagiti tattao wano karuba tila ko abalay. Damaganda no malaylayos wano saan. Ay, sayang na ito'y malaylayos gayam. Way, kas makita may awan babalay dito'y manmano. Tawan mayat ngagbalay dito'y pare. Nailawaan sala na'y patakder na ito'y. Ta di na mo amalay layos dito'y. Sayang nga ron Ang mag-asam man, nalaka ti presyo na. Wan tay barbargin dan. Nabayagan nalako na ito'y. Awan manggat gatang pare. Da ito'y lang ti pimaot may palpalako na kanyak. Kaya, Dagitila sana makamo amalay layos dito'y ti makagatang. Basta awan mang ibagbaga. ewan Ang amnungay ang damag da ka iti karuba ditaw. Ket awan mabalin agdamag da. Talaga kasta. Kasi mat nga raw ti makagatang no bilang laeng. Ay ket problema na daytan Di napatag. Ada porsyento ta pare. Ay, sa bagay mat ka di aparay. Anyat plano manang, agrinyo ka kadi pa iti kontratam dito abroad? Winroda, oray may sapay a kontrata. Sa akto agawid dun. Ay, oray siyak nga rod. Kastamat ti planok manang. Pagur-urnungan. Wan nga rod. Kurang pa'y ti urnong ta sorpresa ta para kadagiti dadakkel ta, Roda. Ay, wan nga rod Karaman da nanang kantatang idirason no ape ang nagabrodak. Uray siyang ading. Iso ang nagpursigiak ang nagabrod. Takababain mo't iti asawak. No dumawdawat akan kwa na iti para kadananang kantatang. Wan may mayat mo't laeng no bukod ta apagbanugan ti itulong ta kadagiti dadakkel ta. Basta agtinulong ta. Pag nayunan tanto ti daduma nga urnong ta. Tapno maipaay ta ti sorpresa ta kadagiti dadakkel ta. Wan manang. Hello, Nilda. Kumusta kayo? Naimbag man, ta nakaawag ka anak ka. Nasaya at matlata atatang. Di kampay makaawid. Mama minsan to ti panagawid ni. Inton ag for good kaming kiniroda. Ay, katuan anak ka. Aywan, di mo't ada kumpare yung ahente iti house and lot. Nasa ungamin ni nanang idikat. Awan, ni kumparik apatay. Hapay ay anak ka. Ay, kwa. Ada ngamin agpapabirok agayom ko iti house and lot. Amangan no adala ko tay kumpare yung. Ay, ada. Ibagaktukan ko na. Ala nga rod, napipya siguro no jay kumpare yung tasig sigurado. Tay kano na lakalaang tay kabailan ti budget ti gayom ko. Wait, saan unay anangin na ko ti kumparay? Basta kitain nyo tay mayat atatang. Takababain mo't ijay gayom ko agpapabirok. Wait, sige, kasaritak to di kumparay kanak ka. Ay, sayang. Nalako mo tay may sa house and lot, pare. Ay, anyat na bati ngay paray. Jay malaylayos, pare. Ay, Isun aday jay ti ilakol ta. Basta di tay bagbaga amalaylayos. Ay, sa bagay. Gayim mo't lat ti anak ko jay gumatang. Awan mo't ditaw. Saan datamat ngam amaw.
Ken damat iti abroad. Di naman makita no bilang laang. Uy, isa di mo ibagbaga pare tapno makakwartata. Ay na, ay, sapay ko mga raw ta, makalako ta. Asigay, taurayak man ang tiyawag jay anak kao. Ibagak nga dapay may sa house and lot. Agbiro kayo iti sabali saan ajay malaylayos, takababain mo't ijay gayim ti anak ta. Ay, nasaan ay. Narigat yung sapol iti may lakaw. Ilakaw mi pa hindi nabatay, tayo sopa iti mapursinto may. Apay, di ka makonsensya. Gayim pa'y mo't ngarod ti anak ta jay bayer. Narigat ti mailawan. Kasla pa nagsaur mo't laang ti kasta. Tadiyo ibaga ti agpaisaw. Kasano nga ron na makalako ka no ibagam amalaylayos. Iso nga rod, ajay kumparim tinagdamaganda, tadda pa nagtalukda. Agtala ka man. Imbes na makalako kamay. Kontrabida kamay. Saan mo ta basta malayos na dyan, no awan to daw. Sa laag layos mo, no panagtuto daw. Uray pa'y, anyalat ko na undan ngay, numailaw anda. Isa pula nyo laangan iti sabali agatangan da. Ay na, kaanon to pa'y ngay. Narigat yung sapol ko naklangarudan. Dayjaya, hindi ila ko may. O anya, nakasarita mo nila kay mo, Roda. Imbagam tinagsaritaan ta. Uwan manang. Kat, imanugot. Uwan manang. Iso ka nun ti makaam mo iti amin. Sige nga, Rod. Basta bilinom nga awan pangibagbagaan na. Pagparangin tayo lat na agayim ko ti gumatang iti house and lot. Tapno masorpresa dananang kantatang. Uwan nga ron. Imbagak day taken ko na manang. Naimbagkin nila kay mo ta saan unay abisi. Ningamin lakay ko, super busy iti trabaho na. Taamumot nga iso ti manager iti kumpanya nga ayan na. Uwan manang. Maawatan matkid din nila kay ko dayta. Ay na, kamaudyanan na. Maipaayan tamot laangan iti bukod abalay dagiti dadakkel ka. Uwan nga ron. Ay na, matungpalan tinabayagan ngay nararapaap ta manang. Uwan ading, sigurado ang maragsakan danaan ang kantatang iti daytoy. Siyak ti binilin ni ipag amang kita iti balay kan lo ti alako yu tatang. Adayo kanong amin dito iti lugar ti gayam ni ipag nilda abayar. Isa siyak ti binilin da amang kita kan mangbayad iti balay kan lote. Apay masapula kita. Wana, ta binilin dakket nga ron tatang. Saan na masapol? Ipakita mlatan ti ladawan. Ada kanyak ti ladawan. May mayat no makita kiti personal tatang. Anya? Sige, mapantay nga raw. Ta awagak ni kumparay. Adda nagdamagak akaruba ti lako abalay kan lotay tatang. Malaylayos mo't gayam ditoy. Kanayon da kanong ag-evacuate tunggal ag bagyo. Patpatsem na kita. Kung kunadalaan, tadi da kayat nga da karuba da. Saan la may sa tinang ibaga tatang? Talo da akaruba. Basta di mo ibagbaga, tapno makalako tayo baraw. Ay, saan Kababain ijigayim ni ipag nilda tatang. Masapol nga agbalin tayo nga honest. Ta narigat no may lawan. Kaasi mo. Agsapol tayo langan iti sa balay. Alya! Kontrabida may dadya manugang mau. Law-lawan kaw na nangikuyog kan kuha na iti ayan tilako abalay. Imbaga nakit din kaninil da malaylayos na dyan. Imbabawi da lakit nga ruday. Husto laeng ti inarami jay manugang ta. Maditi mang lukluko iti pada at tao lakay. Masurunak. Imbis na makakwarta da tao, awanay. Sayang. Hindi ka man agbalin ama naging bubukod lakay. Saan anasaya at tikasta? Di ka agsasaor. Para laeng itibukod mo nga interes. Agbayad tamanen iti abang talakay, panagbabayad manen. Ay, abang manain. Apay,
Di na tamat paw-paw ita na nagitanak ta. Manuabulan ag. Adda siguro nang usaranda iti kwartada ah. Saan abale ta umadanin ti awid da. Agfurgud da kanon. Nasaya na no agfurgudan. Pay-pay lang amin nga agabrod na kat adamat trabaho na kita asawa na. Kaya't damot siguro ti makatulong ka dagiti manugang taa. Agrubot ka lakay. Taintay sabten daroda ken nilda ije airport. Dagasen data kano je manugang ta. Ha? Ay, sumampat dan. Wen, alan darasem. Ing agdigusen ta sumarunuak. Ay, hey, sumangpitan na kita anak ta. Hey, alang araw, mabit lang bakay. Nay, anya lugar to ayan tayo. Apa ya simardeng tayo di tayo. Adda ka di balay ti amamuyo apagdagasan tayo, anak ko. Ala, dumsaag kayon. Taintay pa'y makipangan di ta abalay. Akim balay di tayo. Balay ti gayem mi tatang. Alang araw tanay, mariknak mo din tibisin ka. Ala, dumsaag kay nga rudan ah. Makipangan tayo pa'y sa tayo to agawin. Uray ta si Degan ti lugar tayo dito eh. Oh, adto'y titulbak nanang, tatang. Da kayon timang lukat iti daw. Day, apay ada kami ngay. Apay, awan tao di taunag aya. Alan, tulbukan yun ti balay yun, nanang, tatang. Ha? Ha? Balay mi nga, bagbagayo mat. Di kayo man mangrabak. Wen tatang, balayo kininanang daytoy. Katamtaman laeng ti kadakkel na. Ngam cute. Kan, bukod yun abalay daytoy. Saan kayon nga agabang? Ha? Ha? Ay na, agpaisaw. Ay na, asino nga'y tinanggatang. Da kami kanimanang Nilda, nanang. Dahil ti may sa arason no ape ang nag-abroad kami. Sorpresa mi dahil kada kayo. Ay, anak mi aya. Ay, agyaman kami unay kada kayaw. Nagpulos ni namnama na itaw. Ay na, agyaman kami unay, Apo Diyos. Thank you, iti da ito'y aparabor mo kada kami, Apo. Ala, lukatan yun tapno makita yung iti unag. Ay na, kasladyak pa'y lapatsin ba kahit andan balay ta, nagpintas pa ay. Uray siyak nga rudla kay. Kasla marigata nakpay kat makaturog. Tiyak mailadawan ti kinaragsak ko. Nagsaya at ti pa nagpuspuso na kita anak ta ba kahit nagsasaya at dang anak. Wan nga road. Ay, naimbaglakit din, ta saan ajay malaylayos abalay tinagatang da. Ha? Kun kuna dalagayam agayim da ti bayer, ngam isuda mo gayam nga agkabsat. Wen nga raw. Ay na, naimbaglakit din ta saan da nagatang na jabalay. Wan sapay ipapilit mo idi agatangan da. Makiapa kapay idin. Datakuman ti malayos no kaskasano. Wen nga raw maglakit din tanalaeng jay manugang ta ng kilates iti da jabalay. Wan iso nga agyaman ta ije manugang ta lakay. Why? Kit madigaya matalaga tagkuskusay. Dandanita na ilaw anayin baka. Anyatin sangpet mo masidado, Meng. Naitoy, friskaw at tilapia. Kakamkamil ka naw. Nay, nagdadakkel mo dagita at tilapyan. Naimas nga ituno kan iprito dagita. Wala, makamukan na niya't pamayam amang ilutaw. Dua adadakkel a piraso na ita. Sagay sata. Nagdakkel lang ngay, kabailan tanga-tanga ibusan. Ay, kaluban tanto, ano di ta maibaws? Ay, ipaksiw ko lang ang tidad dumalakay. Ala, makamu ka bakay? Malangarod, madamdaman ton nga ilutaw, taag di gusak pay man tanay.
Agatling, ta ka nagdaldalos ijay likod ti balay. Naimbag nga orasyo, Uncle Doming. Nay, kanyat sang-sangitam ngay may dito balay, Brenda. Uncle, umayak ang pakpakasi kada kayo. Pautangan dak kumay ti kwartayo. Tani, awan si daan mi itamalang. Ha? Nay talaang, ti pagsang-sangitam, ti kaawan ti sidaan yaw. Kasano, agwalamot nga mindagiti anak ko no awan maidasar si daan da, Uncle. Iso pautangan dak man. Uray limagasot, wano sa nga ribo lang no iso. Sapay na i-market kung tayo napasadaak. Awan kwarta kaon ka anakan. Agam no kayat mau, adda tilapia di tangain sangput kao. Ala mo, di may sabukal. Sagay sa tayaw. Oray ta dadakal. Ah, adaya, Uncle. Alaman nga rod. Agyaman ako, Nay. Nay, ayan ngayon tay may sabukol at tilapia lakay. Intaray sa amot tipusan. Di mon sa pulain, taintad ko ka ni Brenda ak anakak. Anya? Agdigdigos ka ngamin itay, iso adi mo nakita. Masyanak, tagsangsangit nagpakpakaasay. Umut-utang iti igatang na iti si Daenda, ngam awan kwartak. Iso nga intad ka, unjay may sa tilapia. Anya ka matun. Apay nga intab mo ngay. Imbis nga da pamigatan ta, tay paksiw ko kumadya maysa. Madi, tagim imot bakit. Sana nasaya at tikasta. No adda-agdawat, ikam. Taad adun to pay agrasya, ti dumtengken ka, no naparabor ka. Kanayon lakastan. Tunggal ada dumawat kan ka, iktid mo maadagosan. Agruam nagitatattao. Di da nga mi nagtrabaho, tap na maadaan da iti kwarta. Babasit nga ron, mayt nagitanak na. Di ka lamaas yan. Narigat mo ti panagbiag da piman. Day ta nga rod kahit. Amo da narigat ti panagbiag ngam anak da pay lang amin nga anak. Bala, agluto kakit din. Di ka nang sumanaaw silya. Maday, ti agim imot ko nakmanay. Ita, anyat pamigatan ta nga rod ka na ibusan tay may sa tilapia di rabe ay. Di ka kadi madanagan. Na napanak nagugot itinatang di taparangan. Retoy, luto maun. Ugot ti kamutay. Na, apay ngay inugutam kapag bagbagasak dagi jay akamuti. Ay na, agbagas dan tulat da kadi. May mayat matlaang no kanayo na maugutan tapno pumuskol. Umadopay ti ugot da. Ay, naglaing kan to ngamin ngagpadawat. Agimbabak nang kan sa ngamin. Ah, Ilugar mo kumama ati pa nagpadawa mo. Saan nga iti amin nagundaway ka mangtad ka. Panunutam kumama nga muna ti bagim no da si daam mo awan. ay na, mangrugi ka manin bakit? Baybayam ka di day chayon. Nagimas tupay to'y ugot ti kamuti asidaan. Ala, igisam daytan, wano ilambong mau. Ta isaw-saw tay ti bugoong nga dasili kan kamatis na. Apaw, nagimasan. Lumakasakpay, Marisilya. Nay, papanam, marinelay. Inak man nagbirok iti umay aglaba ijay balay. Tanay masadutak nga aglaba. Naglakaak nga minon amabannog. Ay siya kun amare. Ha, kabaulampay ay amaray. Kawan napigsaak pa'y mo. Sa bagay, nakutong ka ngamin. Siyak ngamin ka nalukmugak. Iso ang nalakaak amabannog. Alaman nga rod maray tani. Naurnungan timurang mi kinila ka iko. Kahit umayak ka di itan. Ay katwan no awan aramido maray. Ala, mangan ka iti adaw, Marisilya, tapno lumukmag ka. Ken amok anabannog ka naglaba, iso amangan ka iti husto. Si daan ta amin day ta indasar mo, marinelay. Wuna, di uray ibusem amin no kabailam. Ay, nagimas mo dagitan. Agduduma aputahay.
Adda adobo a karne, tinula, bulalo kan igado. Ay na, day tala ti ragsak min nga agasawa, mare. Tinaimas amakmakan. Enjoyin mi ti agbyag Babaan iti panangan mi iti agkakaimas asidaan. Ay na, naimbag kayo pa'y tagkakaima sa kanayon ti sidsidaan niyo, mare. Kat gumatang kamot ngamin iti naimas asidaan At damot trabaho nila kay mo. Kasano makagatang kami itinaima sa sidaan kaawa maururnong mi. Takasano, no adda mapasadaan nila kay ipautang na no adda umutang. Wano saan ipadawat na. Ay madi No kadagituyen a panawon, narigat ti agpadpadawat ken agpapautang, tasika ti maawanan. Kitaan da kami, saan mi nga ugali ti agpadawat, ultimo agpautang, di mi kayat nga agasawa, takaadwan na ti saan nga agbayad. Pagrigregatan tayo mo't ti kwarta, saan tayo mo't apidpidutan. Ay, wen nga rod Kasta ti kanayon nga ibagak kan nila kay ko nga awam melat at dengdenggen na. Agi padawa lat tanukwa. Naimbag pa'y ka da marinele kan nila kay natanagimas si sidsidaan da. Ngam da tao, puro root. Anyaman ti pagmurmuryo tamon aya bakit? Nakita nga rod ti karga di rep da marinele. Napunoy ti karne, kan agduduma taraon. Adda salad, spaghetti, adda pa'y soup drink. Saan da ngamin ngagraraman? Agraraman manen nga. Saan da ngagraraman na kundi padawat iti pada da tao Imbis nga ipadawat da, idulin da. Tapno day gatang day tinaima sa kananda. Mala, di ka nagmuryot bakit? Adda sangpet ko alitson manok. Agsidata mo't iti karni ta amok umakan iti natang. Ay, kasta ko maamin alam. Madimot lang, ti kanayo na karni amasid sida. Nala, inkaagaon tamang malimtan bakit? Naggatangam dito nga Naimas ba na ito alitson? Ginatang ko ije ilay. Ada barbarong aglaklako iti litson ijay. Nay, ada tao. Ala, ituloy mo ti mga tay naklukatan ti ridaw, bakit? Nay, anya tala ka Robert, chinilas kan medyas tataduming. Gumatang kayon. Sa payado pailat medyas kan chinilas bay. Alan tata, oray dwala medyas kan dua chinilas. Sagay sa kayo kanina na silya. Tapno aday gatang ko iti kanan mi kadagiti anak ko. Di kam ngamin nakalaklakaw. May sa tinaglakawan may. Di kam pa'y ngamin nangaldaw, tata. Anya? Maluman, di kay pa'y nangaldaw. Katne, pang maluman. Saan pa'y nga ro, tata? Kitaan nyo mato'y kadwak ng anak ko, anay. Imun unag da kita matmatadan, ta mabisbisinda. Apay jay inadangay. Apay adi na bantayan da kita anak siyaw. Ay na, ita kami lang makaraman iti kastoy tata. Mala, ikami ti sidaan, dagita anak mao tunay. Madlawa na bisinan na iti kastaunay. Ano pa iti inapoy ditaw. Muon tata. Agyaman kami. Nay, timagder kayo mo tinana. Nalpas kayo na nangan. Nabsuga kaon. Nakamisot samot ni Nana Silya tata. Ay, gagangay na. Kasjay na talaga. No nabsugain, nakamisuotain. Ha? Aya. Jakpay lang nagudgud wa tinangan ngam awanan ti masida. Impay busmon. Kunak man no ko naman nabsug ka. Kung kunaklaang tamasuronak. Imbes nga enjoyan ta kumamutag siday tinaimas. Saan? Nagayab ka mamutin iti kay nagaw. Kasi na nga ron, mate. Amok ti sitwasyon ti panagbiag dagi dya pamilya. Masakay dagi ti dadakkel da. Kat iso ti may sa paggasgastusan da. Jak amokang ka. Basta masurunak.
Kasuron ko tar aramidem. Saan ka matabak nang? Ngam ape akong ditulong kaya. Dinto pa'y tumulong dagiti babak nang akalugaran ta. Si kantulaki din na marigrega laang. Apay, masapol abak nang kaya sa katumulong. No adalakit may tulong mo, alay tumulong ka. Balinsuag ti pa nagpampanuno mo malalakayan. Agpasikat ka launay ngamen. Ni, Auntie Celia, anya dagita imulmulay oh. Natangman, tanay. No jak agmula, awan si daan min nga gasawa. Tadi ka ngamin makagatang ni tinaima sa si daan min. Nasaya at man ta mapanunot yu ti agmula iti nateng Auntie. Una, tanaimbag lang nga da maigisama sida. Dakasanaw, utangan yung ngamin na ang kalyaw ka mo yung maasan kami abak nang. Ha? No jak agmula, awanan. Agdildil kami ni Dasin. Nak-nak! Nak-nak! Gumatangak man! Anya day jay nana Nelly? Soft drinks man, tay dakkel, dua tiga tanga. Ni, andan sa bisita yung anana. Awan, ngam na ibusin ti abas tumi ijay ref me. Ala, di kay sa magdandanuman. Pan nakadanom yun samot ng ti soft drinks. Ay nairuam kamin. Agkakapsot kami no awan kasta nga inumun me. Naruam ti bagimin. May maya mula no agdanom kayo nana. Wen, umininom kami maalat ta iti danom. Saan amaawan dayta? Nga mas at-ado ti kasta nga ipapaunag me. Tadi ka makapanganan no awan kasta. Anya? Inakman gumatang iti karnit baka. Kapag sidagman ni bakat iti bulalaw. Tapno saan nga murmuryaw. Ay, dumay! Kanakan! Ah. Ay, nagpalengke ka magayam! Nay, Auntie Saling, na kayong matgayam. Apay nagapolyaw. Ay, napanak iti balay dagarda kasinsyem mo. Tinak ko madumawat iti kwarta na paggatang ko iti agas ko nga mawa mamaitad na. Inggatang nakanon iti agas da nga agasawa tagsakida. Ha? Anya? Akit agawit kayaw. Wala na, tawan mo paggatang ko iti agasan. Sa payawan tumarakin ton rabe. Ado nga minta gagasakat. Ni malainsan mo agar dati mabalin ko nga sitkan nga may naawam magayam kwarta na. Anya nga agas ti gatangan nyo aya antay. Dahito man na Dahito ti resita ti agas ko, kita mo na. Ala, umay kayo nga rod tayong gatangan ti agas yaw. Siyak ti mang bayan. Ha! Agpaisaw, dumang! Ay na! Agyaman na nga ron no kasta. Nagsingpat ka talaga, kanakan. Nala, umay kayo nantay. Tapno awanan ti pagproblimaan yaw. Anyatin sangpet mama si Dadumeng. Basit adilata ti sardinas. Sagpawan tan iti parya. Oreta adumot ti mulam a parya di talikod ti balay. Anya? Apay, tay napasadaam ngay. Di mo ko nangawan pasaheros itakado ti tao itangal daw. Kwa, nasyanak kaniikit ko asaling. Tawan paggatang na iti agas na. Isungay gatanga kiti agas na. Ay, day taman ti kunkunakon kay. Ha? Nagpakalaing ka man akong ditulong iji ikit maun. Bakit? Awan sa bali amang tulong kanyan ti saling no saan asyak akaanakan na. Masakit kit nga ro jay anak na akasinsin ka. Kan ingatanga kiti may sa piraso abangaw sa asidaan na takaasimart. Ingatangam ti sabalay ngam dataawan ginatang mo. Kat day taman na sardinas. Masidamot day ta. Jak amukang ka. Talaga kay dadi kag pampanunot. Di mo amo panunutan ti bagim. Siguro adon ti urnong yun niya marinelay. Saan apa nagpalastog maray, ngam wen. Saan kami ngamin ama nagpautang. Imbes nga ipautang me, igatang milangan iti naimas asidaan me. Kanidulin me iti bangko. Imbag kayo, pay.
Kun nagagat ngamin nila kay Mau. Adaw ti pagsapulan na diskarte nga asawa. Aywan day tangarod tinangayatakkan ko mare. Nadiskarte talaga. Iso nakaurnong kami. Kan tila paggasgastusan mi ita kat dagiti agkakaimas akan kanon may. Wang nga raod. Puro litson ti sidsidaan yaw. Saan la alitsyon Bulalo, adobo, tinuno, sisig, kandad dumapay. Ay, naimbag kayo pay. Kanayon amalanitan ti bito kayaw. Angamda kami ngay, ha? Pasig aro o ti kargat tiyam makauma. Ay, no da kami, agguruod ti tiyan may nunatang ti sidaan may maray. Agsakit, karnilaang ti kayat ti tiyan may. Nay, sino nga tatin taray di ambulansya iti ospital? Di asawa ka nun ni Nana Nelly, Robert. Ha? Kapay ka na, naan ano? Naatake ka numat. Anya? Ay saus. Naglukmagmat nga minunay di asawa na. Huwag nga rod Kasano ka pasig at tabati sidsidaan da. Sada pa'y lagiddanan iti soft drinks. Papanan na ngay no di dag high blood. Tagapwam. Itay pala nga urayan ka. Mangantan, nakatuno ako niti tarong ken parya si daan ta. Ala, di ba na ospital ni Pare Carpio ang asawa ni Mari Nilay? Ita, si Maruno ni Mari Nilay. Intaray damutin ni ospital. Nagatakin sa kanumo laeng. Anya, naiapayon ngay. Nagsaruno damutin ang na ospital. Ay, kaasi damot Kumusta kan, Mari Nilay? Kastoy agkakapsot lat maray. Apay anyat na pasamakan ka. Nag-atake ngam saan ka no agrabe. Iso na laeng taado tinaduktalan da sakit ko, mare. Anya? Nilakay ko ti grabe ti pan nakatake na. Tabedridenen saanen ang makabangon. Kenkas kanyak, adumot la ti timpuar asakit na. Anya? Ala, apay ngay. Ay, nagiddan kayo mo't na nagsakit. Wan nga rod, mare. Ay, nagrigat gayam ti agsakit. Nangruna kat awan anak may amang tulong kada kami. Hinabuso mi ti bagimi. Tadi mi inan-an na daan dagiti taraon nga impapaw nagme. Saan gayam an nasaya at tikas jay nga inararamid me. Ti amo me, agin enjoy kami iti panagbiag me. Ngam abuswan mi mat gayam ti bagbakimi. Taawan sustansya dagiti ipapaunag me. Puno nga adot kwarta me. Ngam usaron mi mat para iti agas me. Nay, agmulmula kamit manen bakit? Nagadula nga rod ti mula manatingain. Nayunak pa'y dagito'y lakay. Tadagito'y anatengken prutas timang papapigsa kadata. Ha? May maya malaeng no nateng tisidaan ta. Nang runa ka lakay ken baketan. Jak kaya ti agsakit. Uwin Uray awan makukwarta ta. Basta ada natin nga ipaunag ta. Kung saan tang agsasakay mayatay. Uwin nga rod lakay. Agkat pasensya kan no kanayon ka nga apaan ide. No awan maisangput mo akarne. Ay, hehehe. Nasayaat man ta nakapanunot kan bakit? Ay, awan tanay. Kita amda kumari ta anili Agsakit dan nga agasawa. May ibus ka nun ti urnong da para iti agas da. Oray gayam awan makukwartata. Basta saan ta nga agsaksakitan niya. Katuan may
De ore kwartam amin na kwarta, no adumot ti sakit mo, awan serbina. Naragragsak ti agbyag, no awan na sakit arikrik na amiti bagay, mbakay. Wen lakay, husto ka. Iso nga ita, maawatan kan. Kan di ka madanagan. Saan kan alapdan at tumulong iti padam a tao. Nga oray awan maisangput mo amasida. Oray tadama dagiti mulak anateng asidaan ta. Uwan kas makita mait, napigsatalat ta nga oray kastuyan ti tawon ta. Ken saan ta nga agim imawt, ta naragragsak mo't lang ti agbiag no makatulong kay ti padam a parswa. Tay ko na nga rudain, the more you give, the more you receive. No saan man na pinansyal ti maawat ta sukat ti may tulong ta, ti kinasalun at ta. Dakkelin day ta apagyamanan ta iti Diyos ana marswa, bakay. Tangay, adan nagkinaawatan ta, Glory. Agkasarta ko man. Kasar nga dagdagusan. Apay, hanta pa nga agpapas nga agbaro kan agbalasang. Mapanan ti tawin. Agsimpatakit din. Taditan tumot la turungan ta. Kayat ko ti madan iti anak. Aguray pa yung mata. Hanak pa nga ready. Kaanon to pa yung agkasarta nga Intun nataangan tan. Kat, agpalabas ta pa yung iti uray duwa no talo nga tawan. Ta pag-amamuan ta, kasjay. Nabayag unay nga orayan dahi ta, Glory. Agam amutang-mutan. Nasimpet ka. Patyag nga agkaalaan tantaw. Aguray pa konak matjire. Hanak kumamat nga dagdagan ata, hanak pa nga ron nga ready. Dato ti abang ko tadta nga bulan iti boarding house ko na Agnes. Pasensya ata medyo naladaw. Nadili nga amin ti sweldo medyo trabaho. Okay na, Glory. Ay, wen, adamot nakita ka lalaki ang naggapo di tadagus mo idirabi eh. Jay ka di nobium day, chay? Ay, uwan na. Dagulit nga ron. Basta umayakat, ibaga na nga agkasar kami kanon. Kat hanak pa nga ron nga ready. Nabayag samatan nga agnobyo kayo. Apay, di ka kadipay nakasagana, balasang ko. Haan pa'y Nana Agnes. Kaya't ko pa nga minta agpapas nga agbalasang. Aywan, ada malagip ko. Di mo't ada imun una anobyom ngam dayjay alalaki. Ay, uwan Nana Agnes. Malagip yung matgayam. Ni Florencio dayjay. Oh. Ngam awanti formal break up me kanya na. Iso nga mang namnamak pa'y lang agsinublian kami to. Oh, kayat mo sa uwan, mas ayatem jay imuna anobyom ngam jay agdama. Ay, kasla kasta nga ruta. First love ko nga minday dyan nga Florencio. Ngam, love ko matkait di day dyan nga boyfriend ko tadta. Tagwapo matlaang. O di, kita balasan ko. Saan na panakibiyang daytoy no di kat panangisakit. Taawan kat nga rod dagiti dadakkel mo ditoy. Kat siyak ti landlady ditoy. Iso bagbagaan ka latamat, anya? Awan Nana Agnes, awan problema matkait diid ta. Tingitingam anaimbag tiriknam. Ta amagan met no mangnamnama iti awan jay agdamaan obyom. Ay, makitanto matkait din no, kas ano. Ngam, talaga gamin nga hanak pa nga ready. Kan baka nga'y bigla nga agsabat man ang tidalan me kan ni Florencio nga ex ko. Iso nga, haan pa'y man lang data kasar-kasar. Agkasarte may sa akasinsin mo inton o may alawas, Jeray. Agsasaro daw na iti kakasinsin mong agkasar. Sika nga'y, di ka pa'y mga sawa aya. Adamot tendobiyam. Dahil nga rin ti problema tatang. Mamin, ano nga ibagak nagkasar kamin? Ngam saan kanupay mo't na nakasagana? Mga no saan na napod no ken kajay no obiyam?
Di ka pala sumapol iti sabali ngay kasarmaw no kasta. Anya mo ti kasta ngay bagbagam mo talaklakayan. Apay kastalat kalakanan ti panangisina na itinubya na. Kat nabayag mabasitan nga da nagkinawatan da. Day tangarod kay nabayagan nga agayan ayat da. Nga mapaya di na pala kaya tipay kalay sa iti anak ta. Agkatanya tamom nga no adapay na ununag arason. Kaya nakanupay ti agpapas ngagbalasang nanang tatang. Awan day ta. Apay, di na pala na ipapas ay tinagbalasang mat itikas jay at tawon na. Rason na lanaytan. Paraw pawla siguraw, te panagayat na kan ka sa akasta. Diyak mo atatang. Namin, anon ngayon bagak nagkasar kami. Kam kanayon mo't ngagkudkad. Agkaturayam lataan no kaano tiyaan nugot na anak ko. Kan ayaywam lata. Ang mga nagpakpakipot laeng. Dahita ka, timadi kada kayo, babae, nalaing kayo ngagpakipaut. Kundi pakiipot kayo, ngam iton unag yaw, kaya tsumatlag. Ay na, saan nga amin na babae kat kasta? Kan adamo lalaki ang nagpakipot ah. Apay babae lang aya. Unang man-manaw. Kaadwan na babae ti pakipaut. Ti kayat siyaw kat maayo kayo akan ayaw. No siyak, pagan anom ta mangay ayaw. No di na kayat baybay amaw. Isa sumapol kakit dain iti sabali nga asawaam manakaw. No kasta nga agpakipakipot tanubyam. Maudin nga awis ko kin karay ti Glory. Makabanog mo ti aguray iti mabayag kag. Karigatan dahi ta aguray iti mabayag. Isa maudin nga awis kan saludsud ko dahi kin ka. Umanlugot ka na makikalay sa kanyak wano saan. Ni, anyamat datangay, kaslamat nga presyoran nakon. Sa balimatan ti tinorte pa nagdamag mo. Nabayag mo't nga minan nga agayan ayat ta. Ngam di mo mo't kayat ti paikalay sa kanyak. Han nga jay hang ko nga kayat. Hanak lang nga ready, kunak. No kasta, talaga adi mo pa'y kayat. Ay, hanpay nga talaga, Jerry. Iso nga pasensyan Sapay ko maata maawatan nak. Suruam ate ag-uray niya. Uray talabnak mat. Ay. Han kakading aganat nga mga sawa ta ubing tapay mat. Makauray data kasar. Ag-urnong tapay. Adamot urnong kon. Kat na yun ang tapay Narigat no matukol ti aklo nga kunada. Dakal ti magastos iti kasar. Hindi, kita Glory balasang. Ta mga numauma jay nobyom ang mga awiskin ka iti kasar. Kat sumapulan iti sabali ga ikasar na. Ha? Hana nga maaramin data na Agnes. Kat nalabnak dayjay. Mauray nak. Apay gabin aya di mo pa'y lapat ganti kayat na. Madlawa seryoso jay nobyom ken ka. Ta kayat nakangarod nga ikasar. Madmano ti kasta lalaki balasang ko. Ay, kanayon kumat ngamin nga may tagtaga inap ni Florencio. Nga ex ko na Agnes. Nga kampay idikat ako'y kuyog kami nga agpaspasyar. Nagragsak kami kano. Kanayon ko kano nga ikikan iti sabsabong. Aniya, sika ti bagmangtad iti sabong ken kuana. Awan, basta may tagtaga inap ko kat siyak nga kanayon ti mangmangtad iti sabong kanya na. Ngam, ayos lang data. Ta, idida kami pa'y lang kat isunamat nga kanayon ti mangmangtad kanyak iti sabong. Mamadlaw nga ag-in-inayat kami pa'y nga oray iti tagtaga inap lang. Hay, tagtaga inupladay ta, Glory. Wan angam no pumayso ngay. Kas anon ngay no da kami gayam tagkagasat. Iso nga, orehan pa lang data kasar. Taba ka bigla kit di nga agsubli ni Florencio kanyak. Kat maornos mi man ng tibagbagi mi. Oh, saan mo nga rod alaw jay nobyom ita Lab ko matkit di nanangam. Basta,
Han ko nga mawawatan ti bagik. Kasla agparparyak na nga talaga nga hanak pa nga makiasawa. Takasla ag sublin tumanan ni Florencio kanyak. Papanam, Jerry, sumipngetan nga mrumwar ka pailaang. Mapanak man di balay da San Ramil nanang. Adda ka no tay balasang nga ipag nakad. Agad, anya ita. Kaya't ko lang makita di bagbaga na nga ipag na. Napintas ka no kad. Napimpintas ka no ngamli bakit na. Nay, kita ama. Taamangan no malipatam nga Danubiam ni Glory. Sa anak matla sigurado iti dadya Glory nanang. Tadi na mat kayat ti paikalay sa kanyak. Kasan pa'y siguro ang nakasagana Mauma ako na mga bagbagay ti kasarken ko na. No di na kayat apaki asawaan. Sala, ano di ti mabalin nga ikalay sa? Makabanugmat kat ti aguray. Kayat kon ti mga sawa nanang. Kayat kon ti maaddaan iti anak. Si kagayam ti ibagbagan niya Ramil nga ipag na ading. Anyat nagan mo itayan. Siyak ni Olivia. Si Kangay. Jerry mat tinagan kaw. Nagpintas tinagan mo. Kaslamot la kapintas mo. Ada ka din nobyom? Awan pa'y, Jerry. Ay, wow! Nagsayaatan. Ada nga tsansak nga agaram kan ka aading. Ha? Apay, kurso na danak kaya? Uwan Damo pa ilapan nakakita kan ka ita. Ngam agayata kun kan ka. Iti dayta kinataer mo. Awan pa'y nobyang? Oo, kasla jackpot dyan. Ada nobyak. Ngam sinaakon. Tadi namat kayat ti makiasawa kanyak. Isa ano adapan na kaikarik kan ka. Ikalaysakan. Kit, no talaga seryoso ka kanya. Kit arman na. Dakil tinamnamam kanya. Ngamin, kasta akin na taer ti sapsapulag iti maysa lalaki. Agpeso? Rabrabakan naksamot ading. Saan? Jak ugali ti mangrabak. I love you nga runan, Olivia. I love you too, Cherry. Agyamanak. Nakaragragsakak. Ikasarkan, Olivia. Kahit kasanaw. Tulagin tayo ti kasarda Jerry kan na nga Olivia. Bakit? Ay, kasanon ngay jay nobya na. Nag-break dangatan aya. Apay, aya apa kasi kuram na ita. Kat di nangarod kayat di makikalay sa iti anak ta. Alanganan ti panagayat na iti anak ta. Iso di mon pakariribukan na ita. Ti amok ngamin kat saan da pa'y anagsina. Kat sininaan na siguron di inarim na ni Olivia. Napimpintas pa'y kat dali nga Olivia ngam dya sigod anobyan Kayat ka ngagbalin ang manugang dali nga Olivia. Kandisidido ni Jerry amang ikasar iti kabarbaro anobyan Iso pagkasarantay idaan bakit. Apay ngay nga sinamat ti ibagbagam, Jerry. Diyak namin makaura yan, Glory. Iso nagsapulak iti babae amayat apa ikasar kanyak. Kit umadanin ti panagkasarami. Anya? Pasensya ka, Glory. Manluloko ka? Parparaw pa o gayam ti panagayat mo kanyak? Ulbud? Balangkantis? Traitor? Sorry. Talaga siguro asaan adatati na ikari para ti tunggal maysa. Naliday kan sa Glory. Apay balasang ko. Ay, awanan. Nang ikasaran iti sa bali jay boyfriend ko, Nana Agnes. Anya? Anya ngay. Di husto, jay kunak. Saan na nakauray, jay nobyom? Kanada pa'y may nga paglidlidayak. Anya dayta balasang ko. Ni Florencio nga ex ko. Nabuyagmat ngayaman nga natay. Anya? Ala, nakamuam ngay.
Ada nga min kabagyan na nga friend ko iti FB. Di na magkuisuna no kumusta. Nabayag matgayaman nga natay. Anya? Isungay man, no gutakla ko may din nga nakikasar ka ni Jire? Ay, anya ngay. Diawanan, naladawan ti amin balasang ko. Agbabawi ak ngam. Naladawan ti amin nga talaga. Insap-sapak ko mga kinumusta di ex ko. Tapno na amuak ko mga dagdagos. Ayawanan na danasawa ni Jire na Agnes. Anyamat tan. Nabambanlog da tao ang naggapoy ti trabaho. Ngam awan makan amasang putan dito balay. Nikat, anyat ket mo asawan. Pagbalinan nga lila dito'y balay. Inasawa nak. Tapno pagbalinam at agabo. Naglalay nga mo ngay. Ha? Iso nga ro da nakiasawak ken ka. Tapno agda agluto iti kanak. Tapno adda mga sikaso kanya. Sikat ti rumbang ang mga sikaso kanyak tasyak tiyagtag trabaho. Ilinto ta sika para balay ka laeng. Ay. Di mo lalaengan ti parabalay at trabaho. Tanarigat ti kasta. Rigatam ti panagtugtugaw kan panagid-idam iti agmalmalab. Ketwen, apay ti kunam? Saan ang makakatang ti agtugtugaw ka nagid-idda? Nasakit tupay ti bagbagi? Inak man lamang kipangan iti balay dananangan. Yawidan na kiti kanak. Panunutin nakmut nga asawam. No kasta, sadot dayjay nga Olivia. Pirmi na lang. Ultimo aginaw ka nagluto di na maaramid. Sapay no korrektarek ti mading aramid na, singkiran na. Iso nga agapa kami no ka. Ay, nagdarasudos ka nga min anang ikasarkan ko, ana. Di mo pa'y inam mo ana imbag ti ugali na. Wan nga rod na lang. Saan gayam nga umdas ti kinapintas ti babae no sadot mo kan man nakiapa. Mapukaw ti panagayat no kasta. Ita, mapanunot mo ti kamalem anak ko. Uwan na lang. Agbabawi ak anang ikasar adagos ka ni Olivia. Tanagalas mo't gayam ti ugali na. Hello, Jire. Apa nga imawag ka? Mabalin ka diti umay di tadagos mo, Glory. Umaya ko magkidaw iti pamakawan ka. Ni, para itian niya pa ilaangay. Nakapasulakan ka. Kayat ko asunitan. Umaya ko man, no palubusan na kasumarungkar di tadagos mo. Ay, baka makita na ka ti asawam. Saan? Di na amo tiyo umay ko dita. Umaya ka, mabalin? Kat, sige makaamo ka, Jire. No kasta, sadot jay na asawam. Uwan, Glory. Nagalaspay ti aramid na. Manlaki apa. No kasano ti kinapintas di rupa na. Isumat ti kinaalas ti ugali na. Babawi ka nang ikasarkan ko na. Dayta nga min kata agganat ka nga mga asawa. Anya nga itata. Sinaakon ni Olivia. Datam tagdan na, Glory. Anya? Si kapay laeng tayo ayatag. Pakawanan na kuman, tayo sublita tinapalabas ta. Kas ano data ngay? Agbalay nakit din nga kabit mo. Please, agsinubyan ta kuma. Ay, kinapuno na. Ay ayatan ka pala ang ingganatad ta. Oo, no kasta nga ron. Agsinubyan ta, Glory. Ay sus, delikado ti aramidem, Glory. Adda nasawa ni Jerry. Sumapul ka laangan iti sabali apakirelasyonam. Dumaamuan ti asawa na ti araramiden nyo. Amang ano anya pa'y ti aramiden na. Siyak matay mo no na nga girlfriend ni Jerry. Iso na lang ti kasar na ngam siyak ti mo una nga nobya ni Jerry na Agnes. Mas dawa ka, ta siyak matan tinagbalin nga kabit. Kat siyak matay istay ikasar na gamin, edi. Siyak nga original nga nobya, siyak tinagbalin nga kabit. Kat talaga kasta balasang ko.
Dakdakkel ti karbengan jay asawa na kenkwana, ta isu tiin kasarna. Ay! Basta siya ti original nga nobya ni Jerry. Han nga agpakalaing day nga babae. Tay nagaw na lang tinubyo kanyak. Adda ka diti anak yu dito'y tatang? Day, awan mat palasang kaw. Apay ka day. Jay agpaiso ti bagayo tatang ha. Adda dito'y wenno awan. Di yu limeng ti anak yu. Awan nga raw. Napanan na kami na Diyak nga rodam mo. Saanan nga gawawi di dyan agusmi. Agbababahay lakit din dyan anak yu. Ha? Ay, awan amok dita palasang kaw. Di nalapad padasan ti agbabain. Taamangan noan niya ti maaramid ko. Apay, asino ti timawidan dyan anak yu ababaero? Da kayo? Ha? Saan ba't Imot pa'y dyan anak yu. Di nakik-ikan dit sweldo na. Sino ti malalaan na nga imot? Da kayo? Ha? Ay, sa anak ba't nga imot? Panagkunak. Sika ti ayan ti problema balasang kaw. Sadot ka kanu ngamen. Ken man nakiapa ka. Isa mapukpukaw ti ganas jay anak mikan ka. Kitno iso ti man nakiapa. Liman lalakyan ang man nakiapa. Nagalas ti ugali na. Nang tawtawidan na iti dadyang ugali na. Da kayo? Pumanaw ka na awan na sayat nga ibagam Olivia. Nini, agpapada kayo iti ugali. Nagalas ti ugali yung pamilya. Sika tinaalas ti ugali na. Ay nalakay. Bye-bye amon. Di mon tutupan. Nagalas ka ti panagniw-niwat dadya babaen. Ay, anya ngay. Di nakatumpong itap apera di anak ta. Sika ngamin. Dinurugam di anak ta mangi kasaradagos. Alala, di ka nagpabasol bakag. Talaga siguro matakas niya ti gasat ti anak ta. Ti makaasawa iti palengkera. Jerry, apa nga da pulis itarwar? Ha? Pulis? Apay ka no? Mabutbutang akon. Kasla ito'y matikit-kitaan da. Jenny! Rumor ka dita! Ha? Di amom! Diyak masurutan ti sabali nga umok mo! Awanan kayo ti baik! Diya asawam samat day jay. Wan nga ron. Ay, kasano ala surutan na dito eh? Luktang kayo to'y! Awanan kayo iti baik! Jerry, kasano dato yan ngay? Anya tarami din ta? Relax ka lang, Glory. Siyak ti makaamla makisarita iti asawak. Nanang kau sulidan. Nag-isang puwetang kiti bangus ken tilapia. Sidan tayo. Nay, nangalaam iti inggatang mo kadagito'y ngay. Ay, tamagan nyo bilang. Diskarte ka. Basta iluto yun. Di kayo matanagan. Tadyak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kada kita. Ay, nabarbartag ka man na si Mang Pag. Anya nga iti kastalang namurmurseng ka. Nging kagdigaws, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw na itang anak mo. Tumulaang. Ay, nagloko kaan. Apay pagtalawam nga ay kat anak tamot ni Ivan. Wala. Day tamulang papaanawat ti amunang aramidan. Ha! Sakit ti ulaw ti ipapay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamot isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman ni ti dayjay ngay. Ay, saan natin nakaw? Unay kamutan. Pagbalinum kat ngagtatakawan di anak ta. Kay, pangalan na ko may ti kwarta na ngay. Kaya mo permanente a trabaho na. Oh, Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. awang kababay na. Tila pakiturturugan na. Di na paila nga ron alain amin nakawus na tagtalawan. Awan tumula ser-serbi ng anak. Naimbag pa nagitidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagradwa rin ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma.
Umadala hindi pa naggraduar na. Kaya ni Ivan nga ay, siya nga agpampanunaw. Jay laarak ti adda iti ulo na. Ha! Awan sir-serbe na. Saan kumamata kasta ti panagsasaom Oho! Tauray kas din ni Ivan, anak talataday jay lakay. Umadala iti panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak ka. Wen tatang, itilikodan ti ado a sakripisyo. Makagradwarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naibaglaki din tananakam kayaw ko ni Mariaw. Ay, saan nakas itikabsat yun ni Ivan? Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay, akabsat yaw. Ayan naman nanaya. Api nga awan man diti balayon. Ay, hadaman ni balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Mangibabain na dya kabsat yaw. Di pa ilaka agtalaw ako na. Nakastrag ako niti trabaho, nanang. Kasta ay anak ko. Ay nagsaya at unay Kamo dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay nagsaya atin anak ko. Kablawan ka. Tumatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tata. Sardinas man. Aguray ka. Asin now, no, ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti isturmaw. Ala. Di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, magibabay na talaga dito'y tao. Nabartag man ay katila pagililadan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay, Agpilit mo't ngamin agumatang, tata. uray, ibaga man na ibos. Basulyaw nga gis-istaur, no apaya kasto ito'y anak kaw. Ha? Uray, dis oras sa mo tirabi, agpapainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't tata? Amumi mo't ti curfew, Hoy! Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yu kugtaran, tata. Kaasi mo. Magibabain, lablab sandalatan ditaw, akasta tilakana. Ha! Aywan gayam, tata. Alaan nyo ti impadulin ni Ivan. Impadulin na sakbayan na ginong. Anya day ta? Sa nga supot at tinapa, tendaing abangos. Ginatang nakano ijay kabangibang nga ili. Anya? Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagidaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibagam tuman nga gawin dadagaw sa paman ang makaring, maring. Ada kwartayaw, nanang. Ay pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawat a kaya? Ikang kayaw. Ha? At tunay, Nangalaam manan iti kwarta. no kwarta lang ako. Nagado, ti mabalin na pagdiskitaran dita. Nakumboya day ta. Anya? Awan tumang amin pagkatangan, iti masiday, di na panami kadag iti barkadak. Iso nga itagkula kwartaan. Ay anak kaw. Sardengam kumadag bartag. Kita man ta itsuram. Kas kalalaklakayan una yun. Ay na, baybayan nyo man talaga. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Ha? Kan di kan uminom iti arak. Ad-adda tumaer ka. Kan umubing ka anak ko. Ay na, amuyumot aday tala liw-liwa kaon. Iso nga baybayan dak ka din nanang. Sana bali at mo limitasyon ka. Musta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang, ang ingatan ko adagos iti simento kan haloblak. Ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko tata. Kababayin mo't no makikabkabalayak latan kada kayo, kat adamot ang trabaho. Man ano ngay kumaanak ka. Basta man jak tatang. Isang nga gipatakderak iti balay ko, ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation jay adim inton bigat. Umay ka, Mariaw. Ay, jak makamay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak nga agpapaaramin iti balay. Malangarod Nakamilatan ka ni nanang mau ti mapan. Graduation gayam, ti kabsak ko itanya nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak ko. Mala,
Sumarunuak taon. Agdi ko sakpay mo, ha? Tano na bang luwa, mate? Sige, tao muna kami kinitatang iyo, anak. Ay, di ka umay ay ban. Di ka mang ibabay ni Jay. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartek kan tumanan nga umay ijay. Mangibabayin kan tumanan. Ni tatang, mate. Unay mo ti pagkikitaan nyo kanya, ka? Sana mga gulgulo na mabartek, ha? Di uray man. Mangibabayin kalata. Di ka ngamin agin inom ano umay ka anak kao. Ay, wala na. Ala, mapangkay nga rodain. Sumarunuak taon. Ay, sanain. Apay aya aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation di kabsat na. Aha, mangibabayin nga raw. Di ka umay ay ban. Arak man maring. Ni, aginom ka manen, Ivan. Nakasapsapa. May tinasapa, ha? Tapno makainanamit ang nasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation di kapsat mo, aya. Ay, kumpurnay no, gumagata ka mapanin tong madamdam, ha? Di mo ngamin kaya, di amak a dumarayak. Tamang ibabain kanoy, jay. Iso nga isya ta, manday diyang ibagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan, ah? Araki dahin. Uri may salabutay. Ay da, kablawang ka anak kao. Maragsakan kami iti ng parakin ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo amaryaw. Kablaawan da ka manen, maanak kao. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaan to ti agbord exam Tapno makatrabaho ka maten Ke agsweldo ka maten akas ka ni Manong mo Uwen, tatang. Congratulations. Ima, ating ka. Ay na. Opay ngay ka. Ay kunak mo tadi kan umay. Mangipapain ka ditoy. Nabartag ka manay. Ni tatang, mate. Basilay ni Nungkaw. Kanya magulgulaw. Umay ko lakablawan na tigay kapsak ko. Ay. At itirigalo kang kaiti panagturpos mau. Ima. Ni, anya ngay daytoy manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita, ay ban. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamot tanak mo. Kay, pagalan na ko may tigatang na itikasta. Kawam mo trabaho na. Istambay lang, mate. Pasensya ka, Ima. Tayo sag 600 la arilo day ta. Inggatang ko, tayo tangdang ko, anak karpintiro, hindi kalman. Ay, agyaman naklata manong. Maragsakan nak atan diadal kan. Sana ka sa kanya. Ay, anusan daway. Tanay, mamarte mo ito ka pasamaw. Ang kiday. Napatag kaya aming kanyang. Napapatag kayo, amain. Nalpasan ti balay mo, amanong. Asino tinagaramit dito yung ngay? Hinibayaw ko Diyan ko makabsat tatitang danak ang mga ramid. Hanggang artak mat. Ang mga no din na madiretso nga ramidan. Anya nga Adan trabaho. Addan manong. Kaskas trag ko lang di na panalawas. Nasayat no kasta. Agawa mo ti agurnong tapno makabalay kan. Ay na, talaga abalay ti umuna nga ipundar ko manong. Lugan ti sumaruno agatangag. Ay kawan na, tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumur kay tatang. Tapno makita yung mati unag ti balay ka. Umay kayo. Ay na. Oy, apo, nagpintas mo tinamayan iti balay mo, anak kao. Una. Dito, tinapnapan ng tisweldo. Ay, kaya nagsweldokan. Una. Apay aya. Wah, awan ngamin kwartami kanina nang yaw. Ang mga no ada maitod mau. Waray, sangar ribaw. Wano, 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang Ngam ada ijibang ko tisweldo. Ada ngamin yung orno nga. Anyat your orno nga, Mariaw. Gumata nga kitilugan ko. Pasensya kayo tatang. Ngam no kayat yo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry ngam talaga ngamin nga dayor orno nga.
Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo nga madamat yor urnungak tatang. Anya matiyor orno ngam ngay ma. Agurnungak mamati ti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabkabalayak pala kada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan met problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurnungak iti pagbalay ko akas iti inaramid ni manong ko. Ala, saan abalay? Tandamot tayo iduldulin ko abayad ti mula ta alaya. Iso ti pagpalingkita lakay. Di tapay nakaraman iti sweldo dagiti professional nga nakta. Agpadadamay nga dayor ornongan da. Lumasin tumutin ni Ima iti balay. Tana ko na nangagpaaramid ka numag. Ala, baybay no kasta ti kayat ng aramidan. Husto mo't kit day, tapno adda pa kakitaan day ti sweldo da. Wan matkit di Di ka tuday. Napartek man na simbang pet, anak mo. Ay ikaksantap no agnakam. Ay nalakay, baybay amon. Saan mo't nga gulgulo? Nasingpet latamot nga uray mamarter. Kakarot pastra kain. Ta mga no agid daman ay jarubayan ay mangibabain. Nana. Atay. Insang pitang kayo. Tipris ko nga ikan. Nagatumo day tuyo anak ko. Nangalaamay dito. Intendibul kada ka mangalap. Ay, pasensya kayo na nabartaman to yung anak yun. Ay na, una yun ti kastala nga manak ko. Namurmurseng maning tabadaw. Malaing kaagsukat anak daw. Ay, at to'y pagayam, tayo sweldo ko ni Tata Bantaur. Nagtarimaan iti kabinida. Ha? Nagtrabaho ka? Wala, ha? No, da mangayab ka niya, nagtrabaho ha. Numalpas ti trabaho, sakam to lagi na kasya. Una ka to'y nanang ko nagpintasin na ya. Ay, war tayo kanitatang dayta sweldo. Di kayo madanagan, tadya ibarbartak ti magadak. Ilib-libre da lang. Anya? Ala, yung kay gumatangan ni ti masapsapol, di ti balay. Kay iluto yun, day taikan. Tapris ko dayta. Ala, agsukat ka nga ruten ta maturok ka, wan. Di kan rumar dito'y balay. Ay na. Madanag anak lakay. Di mo laagawid din ni Ivan nga anak ta. Di mo saganti pa nagawid na dya tao. Tamang ibabayin tumutlaeng. Di uray saanan nga gawawain. Unay kamutan. Nagsasaw ka. Kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Patas kumalaang titratom kadagiti anak ta lakay. Tauray kas day ni Ivan. Saan anay mo? Uray ka na yun amabartag. At dalatamot isang put na amasida. Kan ikan natapay iti kwartata. Bakit? Bagbaga amlaang saan akasta. Tanangam ti sawsawang mo lakay. Tama kapasakit kamot itirik na. Agawid ka, Naivan. Napartakan. Makituro ka man, nandito balayawan na siling. Masaduta nga gawid. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may sak diti balay. Amang ano niya ti sawon ti tao no makita da diti balay ti pagturturogam. Kagagawin na? Dito yung mga trabaho. Magawid ka kidin. Tayawid mo to'y sweldo. Dito ulit nyo pa lang ti sweldo. Alaag tao at pangigatang dita. Bakit? Aking materyales ka dagitain sangpod na dita paraangan. Datayo ka na lakay. Anya? Apay nag-order ka? Nangalami ting katang mo kadagidjay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinang bayad kadagijay. Anya? Inggatang nakanutay na urnong asweldo na kinimanang sila ing iti kabangibang abarangay. Anya? Pumintas tuntoy balay tayo lakay.
Santon nga abot-abot ti diding tayaw. Ay, uwan nga raw. Ay, kamaudyanan na. Masiminton ti balay tayaw. Tanang! Tanang! Lumabas sa pay! Ah, Ni Mario nga anak ta. ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana tagdagdaras ang tatang! Sige, nakaw! Ay, nagpintas ti lugan ni Maryong anak ta. Sinukatan naman gaya man ti sigod alugan na. Wan, isaw ti papapanan ti swilduna. Ne, Tanan! Tatang! Taylugan ni mga anak ta tinagsardeng iti batog lakay. Nay, matartarimaan magtibalay yon. Asino tinang patarimaan? ay, dumagas ka pa'y Ay sanan! Tane, dapay papanak. Ang mga numaladawak. Inton maminsanan. Sige! Lablab sanda talatan dagiti di adal nga anak ta. Tanang! Ituloy tayo ito, mananinto no may alawas, ti trabaho dito'y balay. Tadyak pa'y nagswilda. Urain inutan tayo, apapintasin ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Tanay, nagrukupain. Manana yan. Wan, di ka agapura anak ko. Uray inutin tayaw. Ay, ban. Apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayad dagiti por diyak at tatang. Ado mo ilata ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala dagiti sweldaw kisuan na ornaw. Kayso na tingkatan ko materialis ti balay. Ay, naimbag man anak ka. Ay, nasaya at unay ta napanunot mo apatarimahan to'y balay tayaw. Awan mo sa bali amang patarimano sana siya. Tadi mo pa ganano dagiti di adal akakabsak ko apatarimaan. Tadamo bukod ababalayay. Ayos lang kanya tatang. Di kay madanagan. Tauray kas tuya laki kitaan niyaw. Nakasagana mo ilata tumulong kada kayaw. Nga uray mamarte ka. Ay, ban anak ka. Sorry sapay ko mata mapakawan na gapo ka dagiti imbagbagaken ka. Imbagbagak nga awan sir bem. Ay nga, di yung balik sa tatang. Lipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta awatan da mo ino maminsan Niya mo malilikan ti awis dagiti barkada ano ka. Hindi kay madanagan. Ikagumaak abawasan ti panaginumpoy ti arak. Wan, anak ko. Tanarigat ti agsakay. Iso asalwadam ti salun at mau. Bawasan basi ti panagin inom mo, anak ko. Wan na lang. Nay, papanam tunay. Di taman balay da Rosalia, Anggal. Mapan ka di agaram. Wan, Anggal. Ay na, asawaan dan di pagkiinagawan nyo ang maestra tunay. Anya, asino ti pakiasawaan na? Ay katya may isa ka dagiti karibal mo Nilitaw. Ang kasardan iti mabeait. Ay, sayang. Kunak no dalam namak. Ay, anyan. Sana balay. Taadupay mo't dagiti babalasang dito'y lugar tayaw ang mabalin mo nga arman. Ado magpaiso Ngam istambay da mo namin. Awan trabaho da. Ni Rosalia kumaa. Tamay straday jay. Binulan agsweldo ko naman. Ay sayang. Naggasan mo tinilito. Taura agtugtugaw tulat kukon na. Mabiyaglat ta. Nagsusweldo siya asawaan na. Ay na, awan malakayan ka abaro ano kasta ka kaanakan. Kaanon tupay ang makaasawa ka ngay? Di uradyak mga sa asawa. Noon trabaho ta sa waag. Da, Awan lang nga trabaho ko. Sa istambay pala ti maasawa. Anyang tulad biyag min ngayon kay. Awanin Agbisin kami. ay katagtrabaho ka gamin Awan mo nga roadmaster ka ng trabaho. Tawan mo na iturupos ko a kurso, Anggal. Ay na, adaw ti pakipurdiaan di tano kayat mau. Diskarte ti kasapulan, tapno maaddaan ka iti kwarta. No kayat mau,
sumurot ka kanyak amapan ag karpintero. Tauray para kiwar ka lang iti sementaw. Nagriga ti trabaho akasta. Talagbasit ti sweldo. Aho, logi ang kail maray. Ay, kit anus akaanakan. Talaga akasta. Ta saan tayo met nga raw anak kaadal. Da kayo latan ang kail. Ag negosyo aktulang inod da kwarta. Ay, limastog mo da dyan ah. Ha? Apay aya? Nakaasawa lat maestra, kunamulan asino adon. Nakasikawil ka ti jay balaydan, ni dilim mabasak. Ha, sa bagay, oras ang nagtrabaho, ayos lapta. Ay na, saan akasta ni Lito? Nagagut ngagtalon. Nagadunto pa'y timula na anatang. Agtintin nulong da nga agasawa. Ay, naunanak lang amin gay. Binutbuting ko lakuman ni Rosalia iti. Tapno napilitan na nakasawa kanya. Ayat tal na ka man. Amok tumot la ajay sweldo laang ni Rosalia ti habol mo kun kwa na. Ay nanang, practical ti biyagitan. Anwam ta napinta sa balasang, naawam trabaho na. Useless. Lusyak. Oray saan napintas, basta da trabaho na, pet ko na ah. Anya? Kumusta, Mari Ariang? Ha? Kumari ame? Ay na, si Kadaytan? Man, kumare, ay na. Umay ka man pa Sharon. Ay na, sumrak ka. Ay na, maray, nakapimpintas ka mutan. Kan, pimudaw ka nagkapoy di abroad ah. Ay na, kasano ayakat nakakulong aklangan ni Jibalay. Kahit saan kan nga agsubli ijay abroad. Makitan tumaray. No aya bandak man ng dagiti anak ko ijay. Mapanak tumanan na. Ay na, naimbag ka pa'y. Agbakbakasyon lat kukumaw. Ay katuan na. Agrelaksak mata. Tay di sa anak pa'y ngagpenpensyon ka. Puro trabaho tar aramido kiti. Ay, sa bagay matkit di ah. Ay, una, enjoy life ako na da. Anang, asino dyan bisita yung asimang bait? Ninanam nga amay. Apay, di mon malagay. Nalipatamaon. Ah, isuday jay na ya. Pimintas mo nga rin. Hiyang nati agyan ijay abroad ah. Siguro, adot kwarta day ta ako Mario anya nanang. Ay, kat ado siguro ah. Tapensyonada may. Mano nga tati pensyon na, iti binulan. Nalipata kong di imbaga na idi kanya. 20 mil sa may. Ano, kurang-kurang a 20 mil. Kasjay. Ha? Ay, dakal mo't nga ron na nanang. Aywan, awan pa asawa na. Awan sapay may tamanipod na balaw saanan anak ki asawa. Ala, pakialaman kit di day tapit sir. Tanay, jak maigaman amin nga ipan ijay salas. Pag meriendaan tanin anam nga ame. Sige nanang, ta umayak man mo't makis-istorya iti kumaryaw. Ala, umay ka nga rudag. Apay ngaya di pa'y lamang asawa to'y anak mo, Maray. Ay na, kasano ang mga asawa kat awan mo trabaho na. Awan mo't mangayat, nana. Iti day ta kinataar mo, awan mangayat. Imposible, ah. Saan man, nana? Malag, sarsarita kayaw. Inak man pa'y agisa ang itiin na pawi. Tadito'y kan amangal daw, maray. Sige, sikatimakam mo, Maray. Panawan kay Pengraud. Nana, di mo't nabalo kayo? Nabayagan na, Barok. Abay, awan plano yun na makiasawa man ng nana. Ha? Ay, kat. No, adda kumayat. Kayat kumat, ah. Ay, nagpintas ka, manang. Manang kunam kanyak. Nanalati awag mo kanyak kitay. Bayat nga minti, panang perpering ko kin ka, kasla umububing ka, ading.
Na! Ading manain! Una di kami. No ay, agaramakin ka. Ipalubos mo ka, te. Ay sus, di nakman rabakan iti kasta tunay. Sapay naglaka ka mamatpatay. Sana ka manglukloko, ading kami. Agayatakin ka. Sabay ko mata, at danamlamakin ka. Ne, seryoso kay di day ta nga ibagbagam tunay. Uwan, ading. Aklunan na ko. Tapno datan. Ay, kwa. Ay na, di ka nagpakipot, ami. Tasayang daw. I love you too. Kunamot ka niya akong tapno datan. Ay, kwa. Alam na, Ay, uwin ko na mo. Ta itamot lang. Yamamukan kininanang ko kasnobyak. ay, saan pa'y laeng? Ay, kababain ka ni nanang mo. Ay, kwa, umay ka laeng ni Jibalay inton malam. Ah? Ta ije ti pagsaritaan ta. Ije balay ti pangaklunakan ka. Ay na, dito yun. Banugan na pailang madami. Dito yan na. Aklunan lang dito ko yan. Ay na. Ito ang akla makastrik iti kasto yung restaurant ha. Lagi mas gayam ti makan dito. Kan pasig anang iya. Mangan ka laeng agbusog ka tunay. O namin, my love. Thank you, iti panangilibrim kanya ka. Awan anyaman na, my love. Ay, kaya't kan nga ikasar. Awan pa imot ngamin urunong ko. Ay na, aguray pa'y day takasar. Kan mabuto nga kamaamuan dagiti tattao ti maipapan ka data. Amangan no katawaan data. Ay na, bay-bay am ti saon ti tao. Awan bibiyang da ka tata. Basta ilimod ta pa'y laang ti relasyon ta. Kan uray ni nanang mo, mabay na ka mangipudno iti amin. Amangan ngamin mo agungot. Pagbainom ko nga, kan apay ko mga agungay. Maragsakan kit di ata, kumari na ti asawa. Ay, tunay. Ibagatakit din kininanang ko, ti may papankadatan amin. Anya, sige nga ron, sika ti makamo, tunay. Anya, ulit man ti imbagam tunay. Nubya ko ni Ami ako Mario kunak. Anya, Wen mare, jakmet na po nantipan na kainlab ko iti anak mo. ha, Di na kami labda na nanang. Tani, ni Ami at talaga ti kayat kong asawaan. anya. Ay, kahit anyat plano yaw. Agkasar kami ko mga rudo nanang. Gumawampay mo ornong ko. Isu sumarunong to kanon kunan ni Ami. Wen mare, ay stay. Nanang ko nakmeten tagasawa kami ton iti anak mo. Sapay la kumata di mo tagidaksen ti awag ko kan ka nanang kumare. Kwa, ay awan problema kanya. Isu na lang. Nanang. Awan da ka sti relasyon mi gini Ami. Tagpada kami anawaya. Basta ni Ami ti kahit kong asawaan. Period. Tunay, sigurado ka iti dayta desisyon mo? Ay ayatom ka di talaga ni Amay? Ay na, masursurok to nga yatan. Ay, sigurado nga ibagadag iti taktao at ipensyon ni Amay ti habol mo kan kwa na. Ay na, baybayan nyo ti sawon ti tao dita. Apal dala kanya daytan. Urag tugtugawak lang aging gat lumakayak. Mabalin, tapinsyonada ti asawa nanang. Tunay, Isalo mabalin. Ikasar ko kuman ni amin nanang. Tapno talaga nga agasawa kami. Tanyat amuyo, amangan no mabalo akadagos. ay unay kamutan. Nabiit kayo pa'y anagkinaawatan. Ngamday ta balo-balo ti bagbaga manakaw. Basta sawag ni amin nanang. Ay kat makamu ka Ang agurnong kapay, takababain ani ami ti aggastos iti panagkasarya. Pare Romeo, lumabasak pa Nay, katuan no di kan dumagas, paray. Ha? Ay, nay. Akin lugan iti nakaparada dita paraangan nyo, Romeo. Nagpintas mo talugan daytan.
Nagdakkel alugan. Niikit ko. Jay balo a pensyonada nga antik. Ha? Pensyonada ko nam. Wen pare. Dayjay ti kabaknangan nga antik. Ah. Pensyonada nga men. Aya. Manutawon nan nga eh. Kwa. Nasurok sa amutin a 70. Romeo! Umay ka man, B8, baraw! Ay, uwan antay, umayang. Ha? Iso ka di day jay ti ikit mo? Jay nalukmang? Wen pare. Ay sige. Tadan sa ipaaramid ni ikit ko. Panawan ka dito yan pare. Ewan no, umay kapayag kapay. O mga rod, pare Romeo. Makikapiyak mga rod. Nay, papanamanan, kat maluman tunay. Minalumutan arumwar ka dito'y balay. Mapana ki jay balay da Romeo, nana. Mabiit man laang. Apay asumanubli ka ichay. Pudno ka diti damag nga ar-armam ka na o jay pensyonada nga ikit ni Romeo. Wandakis na, baro ak nanang. Unangam kasanon ni amay. Adan nubiam tunay. Sinako ni timabit na amin na. Ni karidad di kahit ko. Anya, apay ngay akasta. Inararam mo pa'y lang arod ni amay no isinam mo lagayam. Oray ata di kampay mo nagkasar na nang. Kun awan mo na pasama kiti nagbaitan may. Nagkibin kami lang ni Jamol. Tunay. Awagak to ni amin nanang. Ibrikon? Apay nga yakas janak mo, Aryang. Linoko naglagayam. Ay, jakmat nga ron mo amay. Pinagbagak mo. Ngam natangkang ti pangedeng na. Uray kumano kasarita nakmatiti personal. Ngam saan mat. In-text na lang ag-break kami kanon. Nagsakit ti barukong kumare. No amok lalo kung naglagayam ni tunay. Diyak lang kumay nakaklo ni din. Ay, pasensya kan amay. Siya kong di agpaspasensya para iti anak kaw. Nala, may bayamon mare. Ipagpagapo kiti pa nagkumari ta. Ipakawan na kung anak mo. Maglon ko matkit di tigasat ko. Tilang amin nasakitan na amuak. Kunak no ada yung ubengam siyang tinangisukatan na kanyak. Samot, tabak-bakit mo nga manggam siyak. Agyaman tadi na kung pinarigat karidad. Inaklon na kadagos. Kasla seryoso ka ngamin kanyak, tunay. Ngamnay, ulitak adamagin kin ka. Sigurado ka, akayat mo ti mga sawa iti bakit akas kanyak. Laglagi pa, asi 20 taw, titawan kaw. Idinto ta si ka, kat 30 laan. Sigurado ako ni Tirik na karidad. Di kanto nga ta maupay, no adan to manggagmaw nga ibaganto dagiti tao king ka. Ay na, naruwam akong karidad. Amo mo't bakit mo laang ti ex ko. Sa anak ang nagpapekto itimbagbaga dagiti tao. Iso na lang dahil di nakita ka. Nagbali tirik na kinaami. Si kagayam tayo ayatag. Di mauday nga ayatag. Kasya naon, no makakita kan tumanan iti bakbakit ngem siya. Bakbakit kunak takunamit amas kay kayat mo ti bakbakit ngem ni amay. Ay awanin. Si ka nga rodang ti mauday karidad. Ay ayatan ka. Ay, jak kumakayatan ti makiasawa ka. Tabakit akon. Ngamjak ni namnama makarik na akmanan iti ayat tunay. Katsapay la kumata din aktupal daangan Ay saan to apulos karidad? Promise. Dakdakil nga amang ti pensyon ni karidad ngam ni amin ana. Kahit anya kumaita. Di kalagbain iti kastangay bagbagham. Dagita kat pinpinsyon ti bagbagamon. Ipadlaw mula unay a pensyon laang ti kinayat mo kini karidad. Kat ibagbagak lang matatap no umamuan nyo nanang. Ayun, agkasar kaming kini karidad. Anya, kahit
Pangalaam iti aramatem nga kasarngay. Ni karidad kanu taggastos nanang. Ay na, di kalagbain. San abali? Simple la kanu akasar ti ngayon mi. San tayo nga agawis itado ataw? Ay na, sigurado kan iti dayta. Amangan no agbaliw tumanan ti pangedeng mo. Ay saan nanang saan Promise. Awam mati umanay kanyak kadagitagam nga empadas ko, hane. Wan nga raw. Nasurusurta amin ay apaggatangan iti gaon. Awam mo umanakin ka. Nalukmag ka ngamin, hanay. Uwan nga raw. Ay, kapilitan nga agpada itak itigawn ko intong kasarta. Apay no, agdayet kan, hanay. Ay, manjak, agsina talangan, no pilitan nak nga agdayay. Ah, Day tati kagurgurak adang denggan. Dayet-dayet dita nga. Nagimas ti mangan, pagdayetan nak, ay manjak. ha? Nakaparada mo dito'y arubayan yawn tilugan ni Manang Karidad kanakan. Uy nang gayon. Ta, lugan min, abdua da ito. Ha? Ay, kaano di kasariyawn? Inton umay abulan pa'y makiday ang gayon. Ah? Ay, di si kanton ti mangimaneho iti daytoy. Ay, kapilitan na ang gayon. Ta, asawak taon ni Karidad. Ay, Ni Romeo ti umawag ang gayon. Mabitla nga. Hello, paray. Abay. Pare, ni Antin taray mi dito ospital. Anya? Abay. Anyat na pasama kang kuala. Naatake pare. Anya? Kay, kumusta ni Karidad anak kaw? Apay ngay apinanawam iti ospital. Lila na ilasat ti panakatake na nanang. Anya? Ay, nauna yan. Ay, mala, di ka unay agla di ingit anak ko. Unay matay. Hindi kang pala nagkaskasar. Natay matay na. Ha? Ilsap-sapa mila kuman tinagkasaridain. Unay matay di gastoy. Kasano nga yan makapensyonan? Ha? Ay, unay kamutan. Wata pensyon. Unak lano jay natay anubyam ti sangsangitam. Ngam jay matlagayang pensyon na. Unay kamutan. Unay mo gawin ng tigastoy. Sayang tarapap ko. Gusto ma, tasan anatuloy ti kasaryer. Tasabali matla ti intensyon mo itinubyam. Ah, Apay, di ko na nasaya ti kastangar aramitab. Ay natuni aya. No nangisip ti plano kan gagamaw. Di kanto agbaligay. Tandaan am day tatunay. apay nga lang yung tilugan day di Karidad. Lugan mimot adwa day jay. saan? Tadi kay paimot nagkalay sa pare. Dakdakkel ti karbangan dagiti anak nangem iti sika. Tasan kayo mo ta nagkalay siya? Ah, Iso apasensya kan pare Ngamnay, alaen min tilugan day di antik. Anakaparada dito'y paraangan niyo. Nanang, ayan gaya mo ni Nana Ami ita. Ayawanan, nagsublin ijay abroad. Kano planom ti makisinoblan ken kuana. Saan na kan apagan ano day jay? Ah, Alaam to'y bunang, taing ka agparaspas ijay talon. apay pagtalunin dak. Kahit apay, adda ka na no di kag talon. Di ka lamasyan kanyak ngagtaltalon. Di nakpay matulungan ijay talonan. Taday tala agtog-tugaw tar aramidom dito'y balay. Nanang, Agarado ka, tapno adda mulaam iti natang. Agagawa ka, tapno adda pangalaam iti kwartam. Saan aday tagor, oray iti pensyonada ti ammong nga aramidhan. Alag, tignay kan tunay! Tano di ka pa'y lagbalbalay, panawan kan dito'y balay. Inak makipagnaid ka dagiti kakabsat kaw. ay sana.
may kawak no panahon na nanang. No kasta nga raw, agtrabaho ka. Tapno makatulong ka, laklakayan kan. Ngam kas kapay laubing amaman mandaran. Ay, pasensya kayo nanang. Sige, tumulong ako, nagtrabaho dyan talaw.